Isifundo sethu sanamhlanje sizosithola ku-Isaiah chapter 53 from verse 1 sigcine ku-12. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaJehova yambulelwa bani na? Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe, nanjengempande emhlabathini owomileyo. Yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune. Yayideleliwe, yashiywa ngabantu, umuntu wobuhlungu owazi ukugula. Yeyiswa injengosithezelwa ubuso ngabantu. Asiyishayanga nto yalutho. Kepha yazithwala izifo zethu, yabetshatha ubuhlungu bethu. Kodwa thina sathi ijeziswe. Ishaywa nguNkulunkulu, ihlushiwe. Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Thina sonke sidukile njengezimvu, yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe. UJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Yacindezelwa, kepha noma yathotshiswa, ayiwuvulanga umlomo wayo. Njengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni, nanjengemvu ethula phambi kwabagundi bayo, ayiwuvulanga umlomo wayo. Yasuswa ekucindezelweni nasekuhlulelweni. Ngubani esizukulwaneni sayo owacabanga ukuthi yahlwithwa ezweni labaphilayo? Ishaywa ngesiphambeko sabantu bami na? Babeka ithuna layo kanye nababi. Ekufeni yayinabenza okubi, noma ingenzanga indluzula. Kungekho nankohliso emlomeni wayo. Nokho uJehova wathanda ukuyishaya ngezifo. Lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wecala. Iyakubona inzalo yayo, yenze izinsuku zayo zibe ziningi nentando kaJehova. Iyakuphumelela esandleni sayo. Ngokuhlupheka komphefumulo wayo, iyakukubona, yaneliswa. Ngokwazi kwayo inceku yami elungileyo, iyakulungisisa abaningi, ithwale izono zabo. Ngalokho ngiyakuyabela kanye nabakhulu, yahlukanise impango nabanamandla. Ngokuba yawuthulula umphefumulo wayo ekufeni, yabalwa kanye nezelelisi. Yathala nokho izono zabaningi, yakhulekela aboni. Inkosi mayibuyisise ukufunda kwelizwi layo kuze uphathe. Amen.
impilo entsha ngale kwethuna. Umgomo wethu waleli Pasika lalonyaka khamente ethandwa nguNkulunkulu okokuba sithi noma siyabethwa sithi noma siyafa kodwa kube ngulowo nalowo abenolwazi lokokuba ngale kwethuna kukhona impilo entsha. Singena kule ndlela athi umbhali indlela yosizi Via Dorolosa, indlela le efumaneka esixekweni saseJerusalem esidala. Uthi omnye obalisayo ubude bayo babungaphansi kwekilomitha. Le ndlela yaziwa ngokuba indlela yosizi, indlela le athe ujesu wakuba uPilato emnikezele ezitheni. Uthi obalisayo wahlutshulwa ingubo yakhe, wembathiswa ingubo ebubende, kwelukwa umqhele wameva, wathathwa wabekwa ekhanda, nawo ongazange ubekwe kahle owawufakwa ngamandla athi ameva alomqhele amhlaba ujesu ekhanda, igazi latsaza. Uthi ke obalisayo kwakuba ewuthwalisiwe lo mqhele kwathathwa isiphambano esikhulu sabekwa ehlombe lakhe, ngoba kwakuyisiko okokuba umuntu ogwetshiwe egwetshela ukufa azithwalele isiphambano sakhe. NoJesu wazithwalela esakhe. Uphuma enkundleni yamacala nje endlini kaPilato usithwele isiphambano xa evele emnyango. Lithi bali balapho abantu ababemi ngaphandle, amasosha nabanye abantu ababelindele ukubona isiphelo babelapho. Waphuma ujesu esithwele isiphambano sakhe. Xa ephuma kule ndlu, lithi ilizwi likaThixo, bamngenisa kule ndlela. Ma edlula ngasemnyango wendlu eyayihlala uPilato, lithi ilizwi likaThixo, wawa ujesu wawela phezu kwesiphambano. Eyona nto yenza okokuba makabuyawo ujesu aphelile amandla. Kaloku khumbula mhlobo wami, ubusuku bonke ujesu akazangadla and ushayiwe. Lathi igazi laphuma kuye, athi amanzi aphuma kuye, ukhathele, ulambile, akadlanga ujesu, aphelile amandla. Wow Jesu! Ilizwi likaThixo lisifundisa ukuthi wakube wile ujesu apha endleleni, bathole enye indoda yase-Afrika, babona okokuba kunokuba ujesu angafiki entabeni, mabathathe isiphambano lesi basinike yona. Uthi umntu obalisa le ndoda yayinguSimoni waseKurene owayeze ePasikeni
njengabanye abantu. Wayengesiyo walapha eJerusalem, kodwa wayengokuhamba evela kwilizwe laseAfrika bamnika isiphambano sikaJesu. Wasithwala uSimon, wahamba, behamba ngale ndlela. Indlela bamhambisa kuyo uJesu, indlela ephithizelayo, ababefuna okokuba wonke umuntu makabone isigebengu. Endihamba kule ndlela nje uyashaywa, noma engasesithwele isiphambano uyashaywa. Angifuni ke rhamente engcwele ukulibazisa inkonzo kaThixo ngokubala iziteshi, kodwa ngivumeleni nje ngithi apha endleleni zikhona izinto ezenzekile. Phakathi kwazo sithola amakhosikazi athi kumbona uJesu alila. Wawajika uJesu wawabheka la makhosikazi athi, makhosikazi aseJerusalema, msani ukungikhalela, kodwa sikhaleleni nina ngoba makunje emthini omanzi kuyobeka phi komile. Sisendleleni rhamente yokuthandaza, sibheka phezu kwentaba lapho siya khona kumahlukana ndlela, lapho esazigahle okokuba sizawudlula nakhona ngoba sifuna impilo entsha ngaphaya kwethuna. uJesu ehamba kule ndlela nje, liyaphuma igazi. Uzathi omunye umbhali kula makhosikazi ayesendleleni kwakukhona nenye inkosikazi okwakuthiwa nguVeronica, igama layo, eyathi yona yakumbona uJesu liyavuza igazi, wavakala ngathi ucula ingoma eyanina lemikhoso. Kwelo cala lakho yayegazi yamanzi, wathatha iduku lakhe wayosula ubuso bukaJesu. Athi umbhali isithombe sikaJesu sanamathela edukwini likaVeronica. Funa ukusho kuwe namhlanje ngithi sisendleleni ebheka phezu kwentaba. Uthi unobalisa apha endleleni kuye kwafumanisa kokuba njengoba uJudas ewaphuma wayoziphanyeka, umthi azixhome kuwo useceleni kwendlela ebheke eGolgotha. Bafika isidumbu sakhe sesidliwe izinja, basebethatha amajoni, kwathiwa mayomngcwaba uJudas. Asuka amajoni ambhela khona apha eceleni kwendlela, wangcwatshwa khona. Kulapho kuye kwathengwa leyo ntsimu ngemali eyayishiwe nguJudas phezu kwetafula, kwathiwa intsimu yegazi, ngoba yilapho kwenziwa khona igraveyard. Indlela iyahamba ke bazalwana, ibheka phezu kwentaba. Uma kufikwa phezu kwentaba, ngikhawulezile, uthi unobalisa bathe uma befika phezu kwentaba, bafika imigodi emithathu seyimbiwe, okaJesu phakathi. Rhamente yokuthandaza, neziphambano zibekiwe, esinye siqondaniswe nomgodi. Beza laba bantu, mhlambe ngifuna ukusho kuwe namhlanje, isikhathi esibi lesi. Mhlambe izitha zakho saziwumbilo wakho umgodi, mhlambe izitha zakho sazilenzile zaliqeda icebo ngawe, kodwa ngifuna ukuthi kuwe namhlanje owethu uJesu uyanqoba, ngoba ngale kwentaba, ngale kwethuna ikhona impilo entsha. Ungakhathali izitha zakho, ngeke zikwenze lutho noma zingawumbi umgodi, zisibeke isiphambano, kodwa ngeke ziyenze lutho impilo yakho. Ziyawushaya umzimba, ziyoyishaya inyama, kodwa
ngale kwethuna ikhona impilo entsha. Ngifuna ukusho kuwe nawe mhlambe sewuncamile, uhlela pha sewuncamile, uze kuleli Pasika nje uyalila, inyembezi abusehli nobuthongo ebusuku ngoba umgodi wakho umbiwe. Kodwa ngifuna ukuthi kuwe namhlanje noma bangawumbi umgodi, kodwa ngeke ukhalakathele kuwo, bazawungena bona ngoba wethu ujesu uyena osinika impilo entsha ngaphaya kokuhlukumezeka. Silapha nje sonke bazalwana, sihlukunyezwe icorona, noba icorona ingawumbi umgodi, kodwa ngeke singene thina, kuzongena yona. Yiyo le nto ngithi namhlanje unamandla wesathana, angeke sangena emgodini, noba ingambiwa imgodi bashumayeli, kodwa ngeke singene kuyo ngoba thina singaba kaJesu owafa wavuka wasinika impilo entsha ngaphaya kwethuna. Mhlawumbe ekhaya endlini ohlala kuyo nezihlobo zakho seziwumbili umgodi, mhlawumbe nabantwana bakho sebekumbela umgodi, kodwa ngifuna ukuthi namhlanje ngeke wena ungene kuwo ngoba wena ukhonza ujesu. Uthi unobalisa ke wafika bambeka ujesu phezu kwesakhe isiphambano, bamlalisa phezu kwasongumhlane, nezinye iziboshwa lezi bazilalisa ngomhlane phezu kweziphambano zazo. Lezi ezinye iziboshwa zona zaboshwa ngentambo, kodwa ujesu kweza amadoda amasosha ayephethe ihamile enkulu, ephethe nezipikile ezinde ezinkulu, bazomshayela izandla zakhe nenyawo. Uthi unobalise bakuba kwekwenzile lokho, zavusa iziphambano, zavusa iziphambano. Masivusa iziphambano kwabangcono kulaba baboshiwe, kodwa ujesu yena ngoba kwakungena isipikili, wathi mawusinda umzimba wakhe yadabuka inyama. Ukudabuka kwenyama yakhe kanti kwakuvula amanqebo kokuba mina nawe sithi noba siyahlukumezeka icorona singene enxebeni likajesu. Funa ukuthi namhlanje siyamuzwa ujesu mayemile phezu kwentaba, emile phezu kwesiphambano, ukhuluma ilizwi lokuqala elenza wonke umuntu athuke amangale. Funa ukuzwa ke bashumayelo ngoba uthini ujesu mayekhuluma phezu kwentaba egameni lenkosi. Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Ilizwi lokuqala elitholakala kuLuka chapter 23 iverse ngeka 34 efundeka kanje: kepha ujesu wathi, Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzalana unkatho. Bandla elihle likaNkulunkulu esikhathini esikuso ngalesi sikhathi. ujesu ulenga esiphambanweni. Elenga nje ujesu, kukhona isifo esisihlaseleyo. Sihlaselwa isifo se-coronavirus, kodwa sekuphenduka abanye abantu baba yi-victim of discrimination. Kubalulekile sihlobo zami ukuba sibalalela abaholi bethu, senze lokho abathi masikwenze. Kukhona abantu abasetshenziswa isitha sikaKristu, kuthi uma bezwile ukuthi kulowo muzi khona osetestwe positive, batholakale, kodwa laba bantu sebehlekisa ngabo
benjalo nje bebacwasa esikhundleni sokuba babakhulekele ngokuba asiyazi into esiyenzayo. Baba baxolele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Mangikhulume nje ngezinto ezintathu ukuze ngihlale phansi. Izinto esizokhuluma ngazo namhlanje kuleli Phasika kungolwesihlanu emine maqanda. Sihlobo zami masikhulume ngomnqamlezo, into esihlanganisile kule ndawo. Sikhulume ngothando, into esihlanganise kule ndawo. Kodwa ilizwi likaKristu Jesu likhuluma ngoxolo phezu kwesiphambano. Baba baxolele ngokuba abakwazi abakwenzayo. The cross is an anchor of our faith. Ukuba mongameli bengizokhuluma ngesiphambano, bengizokhuluma ngento ekwazi ukubamba ukholo lwethu, ilithathe ilinamathiselise, ilihlanganise kanye noKristu, ngoba ekukholweni kwethu ithemba lethu lisesiphambanweni. Izwa ke uMaxwell Lucado uma ethi thina siyafana nalamadoda angamasosha ayekade ebethela uJesu. Athi mangabe embethela uJesu asuka wona ahlala phansi kwaso isiphambano, asiyadlala adlala amagemu ngoba ebelana ngesimpahla zikaKristu. Akasazi isiphambano ukuthi sona siyi-anchor yokholo lwethu. Mangikhothe uMaxwell Lucado uthi we play games at the foot of the cross. We scramble for status, for our personal gains. We are so close to the cross, but so far from Christ. Ngoba zihlobo zami sikude noKristu nakuba silandela isiphambano. Esiphambanweni uJesu akabanjwanga izipikili umongameli akhulume ngazo, ngoba zatatabuka izandla, futhi uJesu wayenamandla wokuba ngakwazi ukusuka esiphambanweni. Kodwa ngenxa yothando esifuna ukukhuluma ngalo zihlobo zami, iyalento uJesu wabambelela esiphambanweni. Ubanjwe nje luthando ngoba ethanda mina kanye nawe. Uthando ilona elaveza uxolo esiphambanweni. Mzweke uJesu esesiphambanweni imbambile izipikili, kodwa uthando lathakasho lawamazwi athi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Nawe usangaxolelwa, unjalo nje nawe usangaxolela, ngoba akudingi ukufuna ukuxolelwa kodwa wena ungakwazi ukuxolela. Masizophuma kule Phasika sihlobo zami, masike sihambe sivula bethu wardrobe. Ngovula owakho wardrobe bese uyivule eyakho inhliziyo, uzobona kuwardrobe wakho zikhona izinto ozithandayo, kodwa wakhona namanikiniki afuna ukuyoshiswa. Vula eyakho inhliziyo ususe amanikiniki enhlizweni yakho ahambe ayoshiswa.
nanku mama uma ngabe elethwa ethubanjwe oqotsheni baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Uyasuka ke ujesu athi naye madoda uma ngabe kukhona ongenaso isono akaqale amkhande ngamatshe kodwa ahlehla amadoda ahlehla wasala yedwa baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Mangabe sasiphetha zihlobo zami bakhona abantu abezwani nasemakhaya kodwa kubiza ukuthi mawuphuma kule ndawo iya nje kumfowenu ongasakhulumisani naye uthi bafo ngiyaxolisa bafo ngixolele khona nodade nabafowenu anisezwani nabo ikakhulukazi omakhelwane anisezwani kodwa mawuphuma la makhelwane ngiyaxolisa makhelwane ngicela uxolo. Ujesu ke usesiphambanweni ngalesi sikhathi usifundisa into yokuxolela. Ngalesi sikhathi uSamson yena wathi mangabe zimbambile ezakhizitha wasiyasuka wathi masesimama kayiwafa kanye nezitha zakhe kodwa ujesu yena esiphambanweni ufika uxolela izitha zakhe ngoba ethi baba baxolele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Emva kwaloko ujesu wayesezwakala okwesibili esithi ilizwi lesibili uLuka chapter 23 ivesi yodwa uvesi u43 wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzokuba nami eparadise. Kade kukhala isipikili kade kukhala isando phezu kwentaba manje kushintsha umoya lithi lizwi namhlanje ngizokuba nawe eparadise. Kusemveni kokuba kade ethi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Ithi indoda ekanye nojesu emnqamlezweni uthi umbhale kufundile zintathu iziphambano. Isiphambano sikaDesmas phakathi nendawo isiphambano sikaJesu eceleni isiphambano sikaGestas. Uthi lizwi indoda ithi kuJesu imbheka ithi kuJesu indoda uzongikhumbule uma usufika embusweni wakho. Yafika impendulo ngokusheshsha kwanamhlanje ngizokuba nawe eparadise. uJesu unikeza ubufakazi bokuthi uma efika eparadise kwangena phambili indoda uDesmas. Uthi mbhale ngufundile uDesmas wayethwala umnqamlezo kaJesu bephikelele eparadise. Lithi ibhali wanqonqoza ngesiphambano ngabe ufuna ukungena eparadise. Bathi abantu abangaphakathi babuzana umbuzo uphenduke kanjani lo. Yafika impendulo mawuJesu emphendula umhlobo womamusha engimthola egcineni engathi uDesmas uqula ingoma mayongena eparadise. Uthi mawungangilahli mina noma ngenza njalo kuwe hamba nami wamshumayeli aku
nathi ukuthi sithole izinto ezintsha. Nangeso lesi sikhathi kukhona abantu abasebekulahlile ngoba sengithe kubona ngi-HIV abasafuna ukubhekana nami sebengirayithe off ngoba ngi-HIV yaphenduka ngabheka isikhathi esiphila kuso. Uma ngabe kungalesi sikhathi se-coronavirus usubekwe eceleni wabeka kwi-isolation ngoba ungasafanele ukuhlala nabanye abantu. Kanti sonke lesi sikhathi iparadesi ivulelwe abantu abarayithe off empilweni. Hamba nami wemshumayeli kuleli phasika noma ungabekwa ku-isolation kwaphuma isimamazelo kubabusibelizwi bethi namhlanje kunesikhathi akuthiwa i-lockdown kwavala izindlu zamasonto bakhohlwa ukuthi iparadesi ayizukuvaleka. Ivulekile iparadesi, ivulelwe mina nawe. Wahamba naye uJesu awulalela ikhazikhazimi lasekhaya mayithi inkambo entsha yokulunga. Uthi umbuzo iyini inkambo entsha yokulunga? Ithi impendulo yilabo uNkulunkulu abahlelele ukuthi abe nabo embusweni. Ngiyamthanda uDesmas ngoba akacelanga ukwehliswa kulomnqamlezo, kodwa ucela uDesmas ukukhunjulwa akuyele emuva. Uma uJesu ezisidlo sokugcina uthi kubafundi bakhe, kwenzeni lokhu nibe ningikhumbula, kanti ekuseni izofika indoda uthi uzungikhumbule uma usuhleli kahle. Asiphumeni ke bashumayeli, noma besebeku-write off uDesmas nomndeni wakhe ungasamfu, kodwa ngalo mzuzu ithi impendulo ngiza kuba nawe eparadesi. Abantu abazongena eparadesi abantu abavuma ingoma mawungangilahli mina noma ngenze njalo kuwe. Ngizokuba nawe eparadesi noma sebekulahlile isihlobo zakho ngoba bazizenzo zakhe ezingalunganga, noma sebekulahlile abantwana bakho bayokulahla ekhayeni labadala ngoba bengasenaso isikhathi sokukuhlenga, kodwa ngikunikeza isiqiniseko iparadesi ivuliwe. Asihambeni ke bashumayeli kuleli phasika siyotshela abantu ukuthi zonke izinto zizokwenziwa zintsha nangomzuzu wokugcina. uKristu ahambe nani bashumayeli, uKristu ahambe nani bazalwane, angicili ngunaphakade. Amen. Izwi esingena kulo manje izwi lesithathu elitholakala kuJohane isahluko sika 19 lilapha ku verse 26. Izwi lesithathu lika Jesu esiphambanweni, lapho ethi khona uJesu mame bheka indodana. Lelizwi lika Jesu lingilizwi lokugcina uJesu ekhuluma nomuntu. Lelizwi ungalibheka ngendlela ezahlukene, noma abantu uma balichaza ngendlela ezahlukene. Abanye uma belichaza bathi uJesu ngalesikhathi wayabamafa, kodwa mina uma ngilibheka ngalesi sikhathi uJesu wenikezela, ngoba ngalesi sikhathi uJesu uyamthanda uma wakhe uMaria, kodwa kufika isikhathi lapho kumele khona ahlukanise okwasemhlabeni nokwasezulwini. Njengoba ngithi lizwi lokugcina uJesu ekhuluma nomuntu, njengamanje uJesu ufuna ukususa amehlo akhe ezweni bese abheka amehlo akhe kuNkulunkulu ungubaba wakhe. Uthi uJesu kumama wakhe uMaria
uma embheka uyamdabukela kodwa ngiyamthanda ngoba akamshinje daca kodwa umthatha uma wakhe umbeke ezandleni zomfundi wakhe amthanda kakhulu. uJohane uthi mama ebheka indodana akasasho ukuthi akabheke yena kodwa ususa inhliziyo yaMaria kuye ufuna ukuthi uMaria aqale abheke indodana amnikezela kuyo engumfundi wakhe elithi iBhayibheli wayemthembile futhi wemthanda kakhulu. Kukhona izikhathi bantu bakaNkulunkulu lapho kufanele khona sihlukanise. Ngiye ngambona ngelinye ilanga umakoti mezosuka kuba ayongena endaweni entsha eyogana eyoshada emzini lithi lento mangabe ngimbheka umephithizela kodwa ngosuku lokugcina izinto aziqoqayo nezinto azilungisayo akuzona ezifanela ikhaya phuma kulona kodwa nezinto zokugqoka azilungisayo ezifanele ikhaya zaya kulo. Wenza njalo uJesu ngalesi sikhathi ulungisa isimo. Lithi ngelinye ilanga iBhayibheli mangilifunda lithi zihleleni nilungele ukubonana noNkulunkulu. Uyazihlela ngalesi sikhathi uJesu uzilungisa isimo sakhe ukuze akwazi ukubonana noNkulunkulu ngoba kukhona izikhathi bazalwane lapho sihluleka khona ukulungisa iconnection phakathi kwethu nomoya oyingcwele kanti sihluleke ukuhlukanisa phakathi kwezinto zasezweni nezasemhlabeni. Uthi ufuna ubudlelwano noNkulunkulu ubhizi uhudula izinto zangasemuva. Leli zwi likaJesu liyasifundisa ukuthi mawufuna into zezulu nikezela ngezinto zasezweni ushiye ngemuva. Egameni likaJesu Kristu uyasifundisa ngalesi sikhathi uthi mama ebheka indodana uthi indodana nangunyoko ngoba manje uyahlukanisa. Sizohamba abazalwane namhlanje sinolwazi lokuthi ayona nto esenza ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu sibuphulaze noma sesimfuna kodwa kube ngathi asimtholi siza siyahudula izinto zasemva sihluleka ukuhlukanisa. Ngike ngathi ngiplaka iayini endlini ya women swish ngabuza umuntu okhanda ama-ayina wafika wathi inkinga ayikho e-ayinini kodwa bheka ukuthi zingaki izinto ziplakile okwenza ukuthi ku-women swish engisho ukuthi i-connection phakathi komuntu noNkulunkulu kwesinye isikhathi kube ngathi ihamba ihlukana endleleni ngenxa yobuningi bezinto esiza nazo uNkulunkulu. Uyahlukanisa uJesu ngalesi sikhathi uyahlukanisa ushiya unina ngemuva uthatha ubuyena uzinikezela kumzalo omusha nguNkulunkulu. Kungathi nathi singenze njalo. Ngiyahalela babumongameli ukubona ikholwa ngelinye ilanga elithi ngikuncamile konke kwami ngenxa yothando lukaNkulunkulu engasho kona ukuthi asibalahla abazali kodwa eshola ukuthi asingakholelwa size sikhohle uNkulunkulu kodwa izinto ezasezweni azize kamva bese uNkulunkulu simbeka phambili silungisa iconnection phakathi komphefumulo noNkulunkulu. Uyahlukanisa manje uJesu kuleli zwi uyawavala amehlo abuke ezweni uyawavala amehlo uyawavala amadlebe abuke ezweni kodwa usefuna ukulalela ngamadlebe kamoya usefuna ukubuka ngamehlo kamoya akasezuzizwa nento zasezweni. Lithi iBhayibheli kwakunomsindo eduze kwesiphambano bebangumsindo bemholodela kanti abazi ngalesi sikhathi usewasusila amehlo akhe ebantwini nakentweni zelizwe usefuna ukubheka ezikamoya. Lithi kodwa into enkulu ngoba yanolizwi lakhe bayalalela noma ngabe
sedatshuliwe nemivimbo kodwa ngoba kulotshiwe ukuthi elakhe ilizwi bayalithobela abantu kuthiwa wethi mevula umlomo sithule isixuku sithi cwaka bese awuvula umlomo akhulume namanje uyadanduluka ngelizwi elikhulu uthi mama epheka indodana uyanikezela ngonini ezandleni zikaJohana uNkulunkulu asize bazalwane kungathithi ukufuna kwethu uNkulunkulu singafunda ukunikezela ngezinto bese sifuna umoya oyingcwele ngoba sahudula konke kukhona okuzosala endleleni iconnection kaNkulunkulu iyahlupha ngoba ayifuna uyibambe ibhanqe ifuna ubambe yena yedwa ngoba wayibamba wayibhanqa kuzodidana izinto endleleni uthi uyamnyakazisa ngathi akanyakazi nakulesi sikhathi esikuso uthi wasikhuleke kakhulu kodwa khona isikhathi la sithi sikhuleka khona kube ngathi asimuzwa ngoba ilizwe sikulona linengxokozelo sithi sibheke phambili amehlo amanejeqeze emuva ngoba siyahluleka ukuhlukanisa akasiza uNkulunkulu sike endaweni yokukhuleka asenze sikwazi ukuhlukanisa uJesu Kristu esesifundisile kuthi okwangemva sikushiye emuva bese sibheke wangaphambili ukuze sikwazi ukuba nokuxhumana noBaba uNkulunkulu egameni lenkosi yethu nguJesu Kristu manje kuze kube phakade amen. Ndisukuma kwelizwi lesine kumazwi athethwa nguYesu emnqamlezweni nelifumaneka kwincwadi kaMateyu chapter 27 verse 46 wamemeza uYesu ngelizwi elikhulu wathi Eloi Eloi lama sabakathani oko ukuthi uNkulunkulu wami ungishiya nganina. Ngivumele mangameli ngenxa yesikhathi ngikhulume nje ngephuzu elilodwa iphuzu lobumnyama obehle eGolgotha. Lithi iBhayibheli emveni kwelizwi lesithathu uYesu alithethileyo emnqamlezweni kwehla isithokothoko sobumnyama esalasta for hours ezintathu. Bathi abanye ababhali kungenzeka ba kwakuyi-eclipse kodwa ababhali abanye abavumi bathi ixesha lalingavumi ngoba kwakulixesha lePasika nenyanga ikwi-full moon, so it was impossible ukuthi ilanga nenyanga bezingadibana. Yaye xa kwenzeka i-eclipse yenzeka kancane kancane gradually, but ubumnyama obehle eGolgotha behla suddenly kwangabikho notice yokokuba kuzokwehla ubumnyama. Abantu abaninzi banento yokumistake ubumnyama nokungabikho kukaThixo, kodwa namhlanje ndifuna ukuthi when it's dark it's because Jesus is at work. uYesu uyasebenza ngexesha kunobumnyama. Ithi iBhayibheli lonke lixesha iprogram yokubethelelwa kukaYesu iqhubeka, izinto bezisahamba ngokuthanda komuntu, kodwa kwafuna uThixo ukukhombisa into yoba elicebo lokubethelelwa kukaYesu ayilocebo lomuntu kodwa licebo likaThixo lokusindisa uluntu. Wathi ukwenzela into yoba adisturb iprogram yomuntu wehlisa ubumnyama eGolgotha. Obumnyama bangaphelela eGolgotha bagcwalisa yonke iPalestine, zathula zonke iprograms ebeziqhubeka. Lento yenza okokuba ndifanise nento eqhubekayo ngokwelizweni lakokwethu. Xa sonke sihlele emakhaya siyekile ukuba busy ngoku-apply iprogram kaThixo. uThixo ufuna kusebenze eyakhe iprogram hayi eyomntu. Licebo likaThixo eli lokusindisa umuntu. Theke xa ndiqala ndathi ngexesha lobumnyama ithetha loo nto ukuba uYesu uyasebenza.
Ngelixesha kumnyama kunojijiswano. There is a wrestling phakathi kukaYesu noSathana. Kubangwa impilo yam nempilo yakho. uYesu uyoxutha impilo yomntu kuSathana. uYesu uyokhulula umntu ekubotshweni nguSathana. uYesu uyohlamba ahlambulule isono somntu. Uyaresta noSathana. Kwenzeka itransfer yesono. Kuthathwa isono sam nesakho ziyaqongqothwa ziyathululwa phezu kwaKristu. Wathi uPawulos xa ebhala ebona lento wathi ongazani nasono wajika wenziwa isono. Ngeli xesha uYesu yena qobo lwakhe sesisono akangomoni, ngoba uThixo akasithandi isono kodwa uyamthanda umoni oguqukayo. Ithi iBhayibhile yam kwakungekho okokuqala okokuba uYesu okanye uThixo xa efuna ukusindisa ehlise ubumnyama. Xa ufunda kwi-Exodus chapter 10 verse 22, ngeli xesha uThixo ezama ukukhupha abantwana bakwa-Israyeli kuFaro, wathi uThixo kuMoses, bheka ezulwini uphakamise izandla zakho zibheke phezulu. Sithi kubheka phezulu izandla zikaMoses kwehla ubumnyama eGibhite obalasta iintsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Xa uThixo esindisa ngamanye amaxesha uza ngobumnyama. If it's dark empilweni yakho sukoyika, ngoba loo nto ithetha okokuba uYesu is at work, uyasebenza uzama ukukhupha wena kuloo ngxako kuyo. Yingako uDavid ethi noba ndihamba esigodini sethunzi lokufa andoyiko kubi ngokuba unam wena. Uthi uYesu Kristu xa ephuma kobumnyama, ephuma ephethe impilo yomntu, ephuma oyisile. Ithi iBhayibhile wamemeza ngelizwi elikhulu wathi Eloi Eloi elama sabakathane. Akamemezanga ngelizwi elithandabuzayo. He was not doubting, he was sure okokuba uThixo unaye. Khumbula kaloku uThixo usithembisile wathi I will never leave you nor forsake you. Even nangalo mzuzu wayengamshiyanga uThixo Yesu. Into endifuna ukukushiya nayo ke mfowethu nawe dade wethu xa ndisehla kweliqonga nakule pulpit, into yazi into kokuba kwakuba mnyama biza kuba nina. uYesu kuphela omele into kokuba ubize yena. Kwakuba mnyama empilweni yakho, uthi uYesu Kristu xa imemeza uthi Eloi, okokuthi Nkulunkulu wami. Watsho kakabini akatshongo kakanye. Yathi loo nto kum uchaza into yoba ezulwini kulawula wena nasemhlabeni kulawula wena. Wathemba amandla kaThixo akagivaphanga uYesu Kristu kukulanda impilo yomntu kuSathana. And what I want to tell you, ungagive up, ungaliphonsi tawuli nokumnyama. As South Africans asimelanga kuphonsi tawuli uma ngaba kufika lesi sigulo esenza kwehla isithokotoko sobumnyama ezweni lethu. Okwethu kukuhlala olukholweni lethu, singashukumi singagunqi, sihlale sihleli kuYesu Kristu. Kuthi kufika imbandezelo nenhlungu siphenduke sibheke kuNkulunkulu. Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiya ngani? Ilizwi lesihlanu likaJesu esemnqamlezweni. Wathi sekwenziwe konke, wathi ngomile. Kuhlukene kabili ukoma. Kukhona ukoma kwenyama nokoma komphefumulo. Babili laba bantu, umuntu noNkulunkulu, ngeke ubahlukanise. Umuntu wamela uNkulunkulu, uNkulunkulu wamela umuntu. Athi avuma ingoma yasekhaya, incaniwe inhliziyo, incanela uThixo. Ewe lo waziwayo ungophilileyo. Uthi umbhalo wamemeza ngezwi elikhulu, wathi ngomile, wathi angamemeza, lasuka isosha, lathatha isponji, lasicwilisa kuvinika, lamphuzisa wona. Uvinika kawudleki.
kunabantu abamandla ekudlisana abantu izinto ezingadleki. Zingaka bangake abantu osobangadlisa izinto ezingadleki. Uthi ke ngiyayibuza umbuzo ukuthi kuba lamasoshi wona ayephuzisa uvunika azophuza na. Ungakwenzi komunye umuntu ongeke uthande kwenziwe kuwe. Yamuka inqondo yami ngazibuza ngathi kungani kuvinika sihlaba sami. Yamuka inqondo yami ngathi yini umsebenzi kavinika. Yathi impendulo uma uthatha into uyifaka kuvinika iyagcinwa ingonakali ingaboli. Ngikhule abantu kwethu ekhaya kutshala upelepele ubuthi ungababomvu uqoqa ufake ebhodleleni ufaka uvinika lo pelepele ugcineke ungaboli. Ngifuna ukuthi uma bemnika uJesu uvinika babe sibaqeda ngaye bayambulala kanti abazi ukuthi bagcina mina nawe kanti abazi ukuthi bagcina ibandla lakaNkulunkulu kanti abazi ukuthi nabo uqobo bayagcinwa ngoba ukwabazange bangiphuza uvinika ngabe ibandla likaThixo kudala lafa ngenxa kavinika. Namhlanje ibandla likaNkulunkulu liyaphila. Athi umbhalo athi ovuma ichorus engiyithanda kakhulu, ibandla liyagcinwa noma ungathini esandleni somusa. Yebo ibandla ngenxa kavinika lagcinwa. Uthi ke umbhalo uJesu wayibuza ubuhlungu kodwa ubuhlungu abuzwa kakhulu. Ingalesikhathi ethi uyaqalaza emnqamlezweni engambona umnina omzalayo. Uthi umbhalo wakwazizwa sengathi ulahle ngoba intandane enhle umakhothwe ngunina. Ngithanda ingoma kaSjava uma ngabe eyivuma ethi bathi indoda endala kangaka ikhalela uma wayo. Ngimthanda uSjava uma iseqhubeka nama lyrics ale ngoma athi hayi ukuthi nabefethu understand. Bayenzeka abantu basizakale ngenhlungu yakho ngoba I-understand inhlungu kuyo ukumkhulisa umntwana umhambisana esikole kuthi phakathi nesikhathi aphunyuke ezandleni aye kuma drugs aqala umuntu ongaphandle aphawule ngoba kayi-understand inhlungu kuyo. Okubuhlungu uma kuzophawula umuntu onengane efunda ecrash onengane efunda ugrade R ongayazi inhlungu okuyo ngoba aka-understand. Uthi ke umbhalo uJesu womele labo bantu ngoba akekho umuntu ongaphezulu komzali wakhe. Lokhu uJesu ayezwa inhlungu ngoba ungaba nayo i-ex-wife ungaba nayo i-ex-husband. Uthi uma uyikhomba uthi unkosikazi wami lo ngangishade nayo. Uthi uma umkhomba uthi umyeni wami lo ngangishade nayo. Kodwa awunayo i-ex-child. Ingane yakho ihlala ingane yakho noma uyithole ngaluphi uhlobo ingane yakho ingane yakho. Ngithanda kakhulu icoke bantakwethu angithandi le esebhodleleni ngithanda lena esethinini ngoba uyangena esitolo uyithenge le coke uze naye ethilini uthi mawufika naye ethilini bamongameli uyinika untomozo osethilini ayidlulise ethilini khale ithi twi le coke uyithathe uhambe nayo phumele eminyango uyiphuze iphele ibe empty ubuye nalo ithini le coke ungena sali empty udlulise uyithili still noma sali empty lizokhala lithi twi ulithathe babumongameli uya nalo emgaqweni ulibeke emgaqweni kufika imoto ziligaye libe isicaba kodwa noma kunjalo liyakhala lithi twi. Ngifuna ukuthi nabantwana bethu noma sebengesenalutho benama degree behlezi nawe ekhaya bengasebenzi bengakwazi nokusenzela lutho ngoba banalutho kodwa noma kunjalo enhlizweni zethu bayakhala bathi twi siyabathanda. Uyabona kusathana mayifuna ukubamba ngomntwana wakho. Ukhona imuve engiyithandayo kaFadamu ubethi mayibahlulile bonke uFadamu bese bewubamba ingane yakhe. Ngifuna ukuthi ngomile uJesu namhlanje phezu kwesiphambano womelela abantu babamba ingane yakhe uFadamu beze nayo kuyena bese bethi hayi mayifika kuyena ngoba yazi ukuthi mayibamba ingane yakhe babamba inhliziyo yakhe bese bethi beka phansi isibhamu.
ngoba bayazi ukuthi mayebamba ingane babamba inhliziyo. Mntakababa noma umntwana wakho angangena kuma-drugs ungoba uNkulunkulu ukuthembile, ingoba wena uyamthanda uNkulunkulu, uyabona usathane. Yiyo lento ebamba umntwana wakho ngama-drugs ngoba ufuna ubeke phansi isibhamu esiwukholwa. Noma umntwana wakho angangena kwisidakamiswa ungakubeki phansi ukukholwa. Uthi uJesu phezu komnqamlezo ngomile, uJesu ke womela abantu abaphakeme, uJesu womele labo bantu athi umuntu usibanibani angimphiwanga, usibanibani angimthandi. Kuke kwathi omunye usomatekisi ehamba ngemoto yakhe kanti bethi njalo mayidlala isinuki athi hayi mina ngiyawazonda amandiya, mina angiwafuna amandiya, asho ke wathi gaqa ngalela gama mina ngeke ngilisho. Ngelilanga uyahamba lo somatekisi athi mangabe imoto idlula ngaseMount Eskom iyongena ePhoenix, imoto yakhe ishayise lo somabhizinisi alimale kakhulu, ophe kakhulu. Zifika bosizo lokuqala bathi mabemthatha, ngifuna ukuthi uJesu wamele labo bantu abanabantu abangabafuni. Athi umuntu angimfuni ngisho ethuneni lami, ngisho ngafa angeze emngcwabeni yami. Uthi le ndoda ke ishayisa imoto ilimale yophe kakhulu. Le ndoda kufunakale manje the nearest hospital. Kuthi makubhekisona seduzane kuthiwa Mahatma Gandhi. Ithathe le ndoda iyofaka eMahatma Gandhi, ithi mayingena eMahatma Gandhi iyophila le ndoda, ifakelwe igazi ile ndoda bese iyaphaphama. Ithi ngaphaphama, ithi mayibheka ureceptionist yindiya, ithi mayibheka umuntu oyiklina ophethe imaphu yindiya, ithi mayibheka unesi yindiya, ithi mayibheka udokotela yindiya. Ithi le ndoda hayi ngisendaweni erongi, uyazi umkami ukuthi angiwathanda amandiya, ngikhiphe dokotela wadokotela ngeke ngikhiphe ngoba ngiyakubona awukabi right. Iqhubeka indoda ithi ngikhiphe, angizwani namandiya. Ebese udokotela athi ngizokhipha, kuyilungelo lakho ukuthi ngikhiphe. Uthi udokotela kodwa angakakhiphi, ngikufuna utshela into eyodwa ukuthi ufikela esibhedlela wena ungaboni ulele ngoba uphe kakhulu wafaka igazi. Ngifuna ukutshela into eyodwa ukuthi uyabona kulapha kule blood bank kugcwele igazi lamandiya. Ngifuna ukutshela into eyodwa ukuthi wena uvuswe igazi lamandiya. Uthi ke udokotela uma semgcwalisela esesayina ethi yima wakho, uthi uyabona ke wena phakathi kuma veins akho kugijima amandiya, phuma ke kodwa uye ekhaya uye esibhedlela osithanda. Ngifuna ukuthi wenze njalo uJesu phezu konqamlezo. Ufuna labo bantu abaphakeme, ufuna labo bantu abanabantu abathi usibanibani angimthandi, usibanibani angimphiwanga. Womele labo bantu, umele abantu abaphakeme njengami. Ngalilanga babumongameli ngengayisipuruthi sengizohlala phansi ngiyofuna i-driver's license. Babumongameli ngathi mangifika esipuruthi ngaphuma nayo mina kababa i-driver's license, ngathi mangiphuma nansi imoto engifike ngayo ino-elobomvu ngemuva, ngathi mangiyibheka kanti sengiphakeme, ngihamba sengathi inyawo ayilingani, ngihamba sengathi emakhwabeni ngifake ovolo. Ngathi mangiyibheka le moto ngawubona u-elobomvu ngawukhipha ngawulahla lapha ngoba manje senginelicense esandleni. Ngathi mangiphuma yangenzela imanga imoto yahamba idlintisa yenze nje. Baphuma driver baveza amakhanda bangimemeza, abanye bayazi driver baveza umuntu othile, umuntu oveza driver bengithuka. Kodwa ngalesikhathi ngisafaka u-elobomvu bebengangithuki, bebengiyeka ngoba bebona ukuthi hayi amelela driver. Funa ukuthi mntakababa ungaphakami, ungawususu eli noma usunayo license ngoba you are still a learner. Amen. Sisezwini lesithupha, ilizwi lethu silithola kwivangeli ngokaJohn chapter 19 uverse 30 othi kufeziwe. Ilizwi elikhulunywa uJesu, ilizwi lesithupha. Uthi uJohn Calvin umkhabe kufeziwe.
uma echaza ngaleli lizwi uthi abantu ababem-understanda kangcono ujesu abantu abangamaGrike, ngoba amaGrike kwakune document owawuthi uma ngabe unesikweletu bese uyabizwa ukuthi woza uzohlawula isikweletu onaso. Wayethi ke uma umuntu esephuma ukuyohlawula isikweletu wayiphuma amemeze athi tetelestai, lokho okusho ukuthi it is finished. Kwakunanela ngisho indonga ezisho ukuthi usesihlawulile isikweletu. So uma ujesu ethi kufeziwe uchaza ukuthi isikweletu usesihlawulile. Lesi isikweletu akhuluma ngaso yileso sikweletu athi uma ngabe esemazulwini ingelosi zibheka ezantsi ebuza uNkulunkulu ukuthi sizothuma ba. Wathi ujesu, thuma mina baba ngizokukuyela. Uthi uma yehla imfihlakalo ejulile, sehla isimanga esikhulu, uyazwakala uJohane uthi uNkulunkulu walithanda ilizwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ukuba yilowo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Uma ke ujesu esho lawa mazwi ubuka uhambo alihambile hlobo zami eyithandekayo, ngoba abagulayo basebesindile, abangaboni basebebona. Uma ngabe ke ephezulu kwentaba yamathambo uyabona ukuthi isikweletu usesiqedile. Ayikho ke into ebalekile njengokuqeda isikweletu. Hlobo zami eyithandekayo, bayazi abantu abakulendawo ukuthi ayikho into engamkhululi umuntu enesikweletu. Kodwa uma isikweletu wasiqeda noma ibhondi wayiqeda, uyacelebrate ngoba uhamba ukhululekile. NoJesu ke phezu kwentaba yamathambo uyibona ekhululekile, uyibona ekhululekile, uyibona ewuqedile umsebenzi. Wangikhumbuza umshumayeli athi lapho wenza khona isithembiso uzungalibali ukusifeza. Kufeziwe, kuphelile. Ufuna ukuthi ke noma sihlaselwe ile corona esenza ukuthi singakhululeki, sivalelekile, kodwa uthi ujesu kufeziwe, uthi kuphelile, uthi it is finished, uthi the mission has been accomplished. Bazalwane bami, ilizwi leli lokujabula, bazalwane bami abathandekayo, ilizwi leli athi omunye umbhali, it was a cry of victory. Ilizwi leli lokunqoba, bazalwane bami, ujesu wayibona esenqobile, wayinqoba engakanqobi, ngoba wethu wanqoba engakanqobi. Funa ukuthi ke
noma sivalelekile isitha sibona ungathi sesinqabile kodwa inkosi yamakhosi ithi kufeziwe ithi kuphelile ithi kufeziwe ithi kuqediwe ufuna ukuthi ke sikule nkonzo angiyazi into ehlukumeza umoya wakho kodwa namhlanje ujesu uthi kufeziwe uthi kuphelile ilizwi leli lesalvation ilizwi leli losindiso ujesu wayethi usesinikezile usindiso ngoba yikho insindiso ngomunye alikho igama elinikiwe ebantwini ngaphandle kwegama likajesu leli gama lasithula imithwalo eyisinda leli gama lasikhulula ezonweni kufeziwe hlobo zami eyithandekayo athi uJohn Wesley bonke abantu kufuneka bazi ukuthi basindisiwe bazalwane bami abathandekayo uJesu ke uma ngabe ekhuluma leli lizwi usinikeza ithemba lokuthi noma sibhekene nani kodwa kuphelile lento yangikhumbuza ngelinye ilanga umfana owayekade eneskepe okanye ibhoti hlobo zami eyithandekayo kuphelile umfana uthe ngeskepe sakhe wahamba wayodlala nontanga bakhe kanti bazothi besadlala kuvele istorm esithile bazalwane bami kuvele isivunguvungu sibachithe eskepeni kuphelile sathi uma sibachitha salahleka iskepa somfana yalahleka ibhoti wahamba umfana waya kubaba wakhe baba iskepe sami engikade ngisithanda silahlekile uthi ubaba ngizokuthengela esinye mfana wami wahamba umfana enza ama-quotation kanti sothi uma silahlekile iskepa sakhe abasesitolo basithola bazalwane bami basebespenda kahle bavala la khona la silimele khona iskepa somfana umfana wathi uma ngabe enza ama-quotation wafika esitolo ufika kukhona iskepe sakhe waya kubaba wafike wamtshena ubaba ukuthi baba iskepe ngisibonile siyinani elingaka uma ngabe befika esitolo ehamba nobaba wakhe wabona umfana ukuthi lesi skepa esami kodwa noma kweyesami kuyaphoqa ukuthi ngize ngisithole kufanele ngisikhiphele iprize bazalwane bami abathandekayo ufuna ukuthi ke noJesu wenze njalo mhla ikhumula ingubo yobukhosi bazalwane bami wathenga ngenani eliphakeme ufuna ukuthi ke ekseni uma sohlukana kuphelile kugqitshiwe the mission has been accomplished amen Manginibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ilizwi lethu lesikhombisa silithola kwincwadi yamvangeli uLuka chapter 23 iverse eyodwa eku46 efundeka kanje. uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa.
Father, in your hands I place my spirit, Baba. Ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. There are a few things ke engifisa ukuthi sidlule kuzo phambi kokuba ke siye emthandazweni. Jesus is now ngasekugcineni of his agony and pain. Ufikela ngasekugcineni kokuhlupheka nenhlungu ebekade ebhekene nayo, of the experience emenze walila entsimini yaseGetsemane ngalesikhathi emncenga uThixo ukuthi ayidlulise le ndebe. Inhlungu ebekuyo uJesu ichazwa lilizwi ukuthi ngalesikhathi esho lamazwi kwakungathi wayejuluka amanzi negazi. Kodwa the coming suffering ebikade imkhalisa izolo is now coming to an end namhlanje. He was captured, wabanjwa, wahlukunyezwa, wabethelwa esiphambanweni. Kodwa the suffering that made him cry namhlanje is coming to an end. Ngoba no matter how painful our moments of suffering are, noma ixesha lenhlungu yethu ingaba buhlungu kanjani, but take heart in knowing ukuthi zonke zinesiqalo futhi zinesiphetho. Liyezi ixesha lapho zonke izinto will come to an end. And ujesu right now is at the end of his suffering. And at the end of the suffering, ujesu ukhuluma lamazwi omthandazo. Uthi, Baba, ezandleni zakho I place my spirit. Ngiyawubeka umoya wami. Lawa ke ngamazwi ayethandazwa by every Jewish family ethandazayo. Kuthi kakulalwa bathi, Father, in your hands ngiyawubeka umoya wami. And in this prayer ujesu usikhombisa ubuthixo bakhe, his divinity as the Son of God, asikhombise his humanity njengomjuda. Uma kufika isikhathi lapho ujesu ukuthi anikele ngempilo yakhe, siyambona ukuthi wayengadidekile ukuthi wayengubani wakabani. Jesus was not confused about his identity. Ekugcineni ukhumbule his Jewish prayers. Ujesu seems like a culturally aware savior. It is then suspicious that a culturally aware savior would be made to be seen as hostile kumasiko ase-Afrika. Inkinga zethu as Africans ziqala from issues of identity. Asingazi singobani, bakabani, sivelaphi. Nonetheless, let us focus kulamazwi siye emthandazweni. This was a Jewish prayer. Umthandazo wawuthandazwa imindeni ethandazayo xa ilala ebusuku. Xa belala besenza umfanekiso wokufa, bebehlangana njengomndeni bathi, ezandleni zakho Baba imiphefumulo yethu siyayibeka. Ngamanye amazwi,
bebeqonda ukuthi njengoba kufika ubusuku nobumnyama nazo zonke izingozi ezifika nobumnyama, as the violence and the unpredictability of the night comes, azikho ezinye izandla esizaziyo. There are no safer hands that are more capable ukudlula izandla zikaThixo, and therefore we entrust our lives unto you. Igama lesiGrike eliqonde ukubeka, it means to place for safeguarding or safekeeping, ukugcinisa umuntu ukuthi leyo nto ayigcine iphephile. You do not place this ezandleni zalomuntu forever. But ingozi ukuthi uma kufika ubusuku okanye ubusuku bukufice, impilo yakho isezandleni zakho, ingozi ukuthi you might lose it. So kumele ubeke kwizandla lapho umnyama bungeke bufinyelele khona. Ingakho athi uJesu, mina ngumalusi omuhle, akekho ongahlwitha izimvu esandleni sami. And so in times of darkness, bangcwele, ashisani impilo zenu esandleni sikaJesu. uJesu impilo yakhe ibisificwe isigaba sobusuku. He had reached the night time of his life. Usho lo mthandazo for the last time as a Jew. Uthi kubaba wakhe, as I reach nightfall in my life, as ngifika ubusuku empilweni yami, I do not know more capable hands ukudlula ezakho. So for lo busuku gcina impilo yami, ngoba kumnyama manje kodwa ilanga lizawuphakama ngecawa. So I do not know ukuthi wena udlula kwisiphi isimo empilweni yakho, noma okwamanje isemini kukhanya ilanga noma isebusuku. Kodwa into engakutshela yona ukuthi there are no other capable hands. Fihla impilo yakho esandleni sika Jehova. Sizwe sethu is currently going through darkness. Kumnyama isebusuku. Infections akhula every day. Death toll is rising every day. Kusebusuku. Kumnyama. Kodwa uthi uThixo mangithi kunina, there aren't any more capable hands esingaqasha kuzo. Masiqashe esandleni sika Jehova uze budlule obubumnyama. Ngoba lithi lizwi likaThixo, darkness may endure during the night. Suffering and pain may endure during the night. Kodwa uthi uDavide, joy comes in the morning. Maweseli, the morning is coming. Noma kungaba mnyama, kodwa the morning is coming. South Africa must know ukuthi noma kungamnyama, but the morning is coming. And with the morning comes joy. Fihlani impilo zenu esandleni sika Jehova. Baba, esandleni sakho ngalibeka umoya wami egameni loyise nelendodana nelikamoya engcwele manje kuze kube phakade. Amen.